جوره‌ها با هم صحبتی خوش داشتند. ناگاه چشمان جوان پسر کمبغل به دختر می افتد که کمی از آنها دورتر با دوگانه هایش صحبت می کرد. جوان پسر کمبغل با نگاهی پرمهرش خاطر دختر را پریشان می کند. دختر از نگاه پسر چیزی را حس کرده روی خود را به دیگر سو می گرداند. صحبت دوگانه ها به آخر می رسد. دختران با همدیگر خیر و خوش کرده به خانه های خود می روند. جوان پسری کمبغل باشد از پی این دختر با امید آنه که یگان اشاره از جانب او می شود تا در خانه او از قفایش می رود. اما پسر جرأت نکرد که به آن یگان سخن گوید. دختر از عائله ثروتمند بود. قصرهای بلند آشیانه آنها را دیده جوان پسر کمبغل می گوید خدایا من چی کار کرده ایستادم؟ خانه فقیرانه من کجا و این قصر شاهی کجا؟ خلاص جوان پسر به خانه بر می گردد. تمام شب را با خیال شاه دختر روز می کند. دیگر صبر و طاقت نکرده باز در کوچه های نزد حوله شاه دختر گشت و گذار می کند. یگانه آرزوی جوان پسر این بود که بار دیگر شاه دختر را ببیند. دیر نگذشته شاه دختر دو ستیل خالی را برداشته برای آب به کوچه می براید. جوان پسر به او نزدیک می شود و می گوید سلام شاه دختر. وعلیکم السلام. می بخشید از من چی می خواهید؟ چرا دیروز مرا تا خانه من تعقیب کردید؟ جوان می گوید تنها مقصدم این بود که تا ببینم که این دختر کیست و در کجا زندگی می کند. شاه دختر می گوید امروز مقصدتان چیست؟ امروز آمدم تا بگویم که از دیروز این جانب من صبر و قرارم را گم کردم و شبی بخوابی کشیدم و فکر و خیالم پابند چشم شهلای و قامت زیبا و روی گلگونی تو بود. دختر یک تبسم زیبای کرد و شرمگینانه رویش رو به یک طرف گرداند. اما با تیغ نگاهش که از یک کنج چشمانش جوان را با مهربانی سر تا پا نظاره میکرد. گواهی از حسیات جوابی او در پرده شرم دخترانه اش بود. پسر از این حالت گوارا شاد شد و به نازنین خود آهسته مهربانانه گفت رحمت، من گمان کرده بودم که تو محبت مرا رد میکنی و من کمبغل را ناامید میگردانی. دختر باشد در جواب میگوید در زندگی همه انسانند، بایگری دل محبت است نه مال دنیایی. کمبغل پسر از این جواب دختر خرسند شده عاقله خودم من خوشبختم. پگاه انا در همین وقت در همین جا میخوریم گویان دست به قفس سینه‌اش برد و اولی جنابانه سر خم کرد تا پگاه گویان به خانه برگشت. همه ای سرگذشت رو به مادر قصه می کند. مادر می گوید پسرم آن دختر رو به تو نمی دیهند. من خواستگاری نمی روم چون که آنها ثروتمند هستند و مایان فقیر و بینوا. مادر با این سخنها فرزند رو دودیله می سازد. جوان پسر گویا در نیمه راه مانده باشد، چیکار کردنش رو ندانسته ماند. خود به خود می گفت نمیدونم که حرفی مادرم رو گوش کنم یا فرمان دلم را. یک چند روز از خانه بیرون نشده فکر و اندیشه می کند، اما برای حل این معما علاج نمی یابد. روزی دیگر جوان پسر و دختری همسایه فریاد می کند. جوان پسر به بیرون برآمده او رو به خانه دعوت می کند، اما او می گوید تو رو در تگ چینار کوچه بالا جوان دختر انتظار می شده است. باز گفت که حتما بیاید.
ҷавонписар ҳамсоя духтарро гусел карда зуд ба роҳ мебарояд ва ниҳоят то таги чинор мерасад. мебинад ки нозанинаш дар таги чинор танҳо нишастаасту сараш хам ва побанди хаёли худ. ҷавон гуфт: оҳ худоё, ин ҳамон шаҳрдухтар аст. чӣ мегуфта бошад? ҷавон оҳиста оҳиста ба духтар наздик мешавад. ҳарду бо ҳам салом дода ҳолпурсӣ мекунанд. шоҳдухтар гирья мекунад ва мегӯяд: бигӯ, чаро маро дигар диданӣ наомадӣ? ҷавон гуфт: ман ваъдахилофӣ кардам, узр. духтар мегӯяд: пас бигӯ, чаро рӯзи дуюми сори муҳаббат кардӣ? ҷавон гуфт: оре, ман ошиқи зори ту ҳастам, аммо дасткӯтоҳии ман ба ишқи покам монеа гардидааст. духтар гуфт: ман ҳам ошиқат шудам. пас ҷавонписар ин ҳолатро дида ба ӯ мегӯяд: ман як фақири бенаво ҳастам, падар надорам. падарам дар айёми кӯдакиям вафот карда буд. хонаи маро дидӣ ки дар чӣ ҳол аст? духтар гуфт: ин ҳама молу мулк барои ман ҳеҷ аст. биё то бо ҳам риштаи тақдирамонро пайванд созем. модаратро хонаи мо фирист, то маро хостгорӣ кунад. охир ман розӣ бошам, модару падарам розӣ мешаванд. ҷавон ба гуфтаҳои духтар хуб мегӯяду ба ӯ хайру хуш карда ба хона меояд. ба модар мегӯяд: модарҷон, шумо мехоҳед ки ман хушбахт бошам? модар мегӯяд: охир писарам, ин беҳтарин орзуи ман аст. пас модарҷон, ба хотири ман як бор ба хонаи ҳамон шаҳрдухтар равед. илтимос, модарҷонакам. модар розӣ мешаваду аз мағозаи ҳамсоя кулчаву қанд харида ба дастархон баста ба хонаи шаҳрдухтар меравад. модари шаҳрдухтар ӯро дида аз боғ ба назди дар меояд ва ӯро ба хона даъват мекунад. ҳарду бо ҳам суҳбат мекунанд ва модари ҷавонписар оҳиста оҳиста суханро оғоз мекунад: дугонаҷон, ман як писар дорам. писарам девонавор ошиқи духтаратон шудааст. духтари шумо низ ба писари ман ошиқ шудааст. сабаби омадани ман ҳамин аст ки духтаратонро аз шумо хостгорӣ кунам. бо шунидани ин суханҳо модари духтар дар ғазаб меояду мегӯяд: ту худ кӣ ҳастӣ ки як зани бекасу бечора, фарзандат як беҳунару бекора, шумо лоиқи мо нестед гӯён дастархони модарро ба дасташ дода аз хона берун мекунад. модар гирьякунон ба хона омада ҳамаи воқеаро ба писараш нақл мекунад. писар бо сари хам аз модараш узр мепурсад ва мегӯяд: модарҷон, маро бубахш, гунаҳкор ин манам, на ту. ту ҳақ будаӣ, ман туро бояд маҷбур намекардам. маро бубахш модар, фарзанди гунаҳкоратро бубахш. аз байн як моҳ мегузарад. ҷавон духтарро фаромӯш карда наметавонад. боз дар суроғи духтар мешавад. якчанд рӯз мекӯбад, аммо намеёбад. баъд ӯро аз ҳаққу ҳамсоягонаш мепурсад. яке аз ҳамсояҳо мегӯяд: ин духтаре ки мепурсед, як моҳ пеш ба беморие дучор шуд, то ҳол давояшро пайдо карда натавонистанд. ӯро як моҳ боз дар беморхона хобонданд, то ҳол ягон пешравӣ нест. ҷавонписар суроғи беморхонаро гирифта зуд ба он ҷо меравад ва ниҳоят ӯро пайдо мекунад. мебинад ки ҳоли духтар бад аст. бо табибон ҳам суҳбат шуда давои дарди духтарро мегӯяд, аммо табибон давоеро мегӯянд ки он даво камёб буда арзишаш басу қимат будааст. ҷавон чӣ кор карданашро намедонист.
дар ҷустуҷӯи роҳи ҳал буд, аммо ҷуз ба фурӯхтани хонаву дари худ дигар илоҷе надошт. модарашро розӣ кунонда ба хонаи холааш мебарад. баъд хонаву дарашро фурӯхта пулро ба беморхона меорад. табибон даворо дарёфт карда ба дарди духтар даво мебахшанд. дере нагузашта падари духтар низ пулро омода карда ба беморхона меояд. вақте ки пулро пешниҳод мекунад, табибон мегӯянд: аллакай дер кардед. давоми суханро нашунида падари духтарам гӯён фарёд мезанад. табибон ӯро ором сохта мегӯянд: шумо моро нодуруст фаҳмидед. духтаратон сиҳату саломат ӯро дида метавонед. падар бошад худоё шукрат гӯён аз табибон миннатдорӣ мекунад. падар духтарро дида аз шодӣ чӣ кор карданашро намедонист. ба табибон ҳам суҳбат шуда мепурсад: даворо чӣ тавр ёфтед? табибон гуфтанд: мебинед ҳамон ҷавонро. падари духтар мебинад ки ҷавони дар паси тирезаи духтар бо хоку чанг ғилмидаву ба тан либосҳои дарбеҳ пӯшида, ба тори сар як санг гузошта хобидааст. падари духтар боз механдаду мегӯяд: шумо маро масхара мекунед? ин девона кӣ аст? ин чӣ тавр ба духтари ман кӯмак кард? табибон гуфтанд: 15 рӯз мешавад ки ин девона дар ҳамин ҷост. маҳз ҳамин девона ба мо пули даворо оварду мо духтаратонро наҷот додем. падар боз ҳам бовар намекунад. табассумкунон боз ба назди духтар меравад. духтар аз падар мепурсад: падарҷон, ба ман ҳамон камбағал писарро пайдо кунед. ӯро имшаб хоб дидам. гӯё хонааш қасре буд, аз қасри мо болотар. гӯё ӯ подшоҳ буду мо ва шумо ғуломони ӯ дару дарборашро нигоҳубин мекардем. падар ӯро пайдо кун, илтиҷоят мекунам. падар ба берун мебарояду дар ҷустуҷӯи писар мегардад. ниҳоят хонаи ӯро пайдо мекунаду дарвозаро тақ-тақ мекунад. аммо аз дарвоза шахси дигар мебарояду мегӯяд: хуш омадед, чӣ хизмат кунам? марҳамат ба як пиёла чой мегӯяд. падари духтар мепурсад: ман ҷавонеро меҷустам. мардум ҳамин хонаро нишон доданд. соҳиби хона мегӯяд: рост, ин ҷавон 10 рӯз пеш ҳамин ҷо зиндагӣ мекард. аммо хонаву дарашро ба ман фурӯхту рафт. мардум гап карданд ки маъшуқааш ба бемории бедавое гирифтор шудаасту аз баҳри дарёб кардани даво ҷавон ин хонаву бо модарашро фурӯхтааст. то ҳол мегӯянд ки ӯ дар беморхона асту дар интизори ба худ омадани маъшуқааш аст. падар ин қиссаро шунида зуд ба беморхона баргашта ҷавонро ҷустуҷӯ мекунад ва ниҳоят пайдо мекунад. мебинад ки ҷавон бурдаи нонро ба об тар карда хӯрда истодааст. ин ҳолатро дида падари духтар зор гирьякунон маро бубахш писарам гӯён ҷавонро ба оғӯш карда ҳамроҳи худ ба назди духтараш меорад. духтару писар ҳамдигарро дида лаҳзаи хомӯширо нигоҳ медоранд. падар онҳоро танҳо гузошта ба берун меравад. ошиқон бо ҳам розӣ муҳаббат мекунанд. падари духтар боз омада хонаи камбағал писарро бо нархи дучанд харида ҳамаи чизу чорашро бо зеби замона мекунад ва рост ба беморхона омада духтару писарро гирифта ба хонаи камбағал писар меоранд. ҷавон хурсанд шуда бо ҳамроҳи духтар рафта модарашро ба хона меоранд. пас аз 1 ҳафта тӯй барпо мешавад. ошиқон бо ҳам мерасанд, як зиндагии навро оғоз мекунанд. ошиқон занҷире доранд ки
این زنجیر را تقدیر با هم پیوند می کند.